Kupna kuphi la sifinyelela khona sikubingelele mbukeli sikwamukele tindzabeni teSiswati esitethula tisashisa eAuckland Park eJozi. Hi man, you must leave now. All of you must leave now. Tomorrow now. Kube nekulitisana emkhathini kwabonogada belisekela lemengameli welicembu le-ANC Paul Mashatile nesakhamuti saseKhayelitsha eKapa. Abangawakhiphi imiphumela eka-matric ka-2024 until sebenze show ukuthi bayakwazi ukuthi basebenzisana nemigomo. Inkantolo ephakeme ePitoli isigodlile isinqumo lekufute sethule kusasa kulandzela kudonsisana inkantolo kwelovisi lelengamele ekukhishwa kwemininingwane nelitiko letemfundvo lesisekelo ngekukhululwa kwemiphumela yamatikiletsheni. We as a Renamo, we disagree with this point because we understood that this election were not clear and were not fair. ISADC ithethe isinqumo sekuthi ithumele lithimba lelitawungenelela uhulumende weMozambique kanye nebaholi betinhlangano letiphikisako. We are very much aware that we've been conceding goals, and losing games as well. So this is something that we working on. Kanzi kutemidlalo iKaizer Chiefs ithi iwendlulisile lokwehlulwa kwayo emidlalweni lowencile njengoba kufude ilungiselele imidlalo letako. Kube nekulitisana emkhathini kwabonogada belisekela lemengameli welicembu le-ANC Paul Mashatile nesakhamuti saseKhayelitsha eKapa. Mashatile nalabanye baholi belicembu le-ANC bebacocisana netakhamuti ngembi kwekugubha lisuku lestatimende saJanuary 8 lesitawetfulwa kulempelasonto. Lelicembu libukata iminyaka lengo-113 lasungulwa eKhayelitsha. Emtini wekuqala ke Mashatile uhlangene nemuntu lomsikati lonelikhishi lelisobho labaswele lapho indvodzana yakhona yetame kubacosha ithi ayibafuni bosopolitike kubo. Ingene egumbini lapho Mashatile behleli khona wase uvinjwa ngibonogada. Batheke nabamkhipha kulelo gumbi wachubeka nekubalwisa akhala ngekuthi etewahlukunyedwa emntini wakubo. Kanti ke Mashatile ubese uyacolisa ngalesigameko emndenini. Mashatile nemalunga e-ANC abengena phuma emitini yaseKhayelitsha ngembi kwestatimende seJanuary 8 kulempelasonto kuvakele banikati bemiti bathi bebangakalinzeli tivakashi. Hi man, you must leave now. All of you must leave now. Tomorrow now. Uthena kasonzela kumake wakhe wacela ukuthi bonke bantfu lapha kuleli gumbi baphume baphelele kufaka naye Mashatile athi akafuni kubona bosopolitiki kibo. Utheleke kuleli gumbi leli bahleli kulo ngalesikhathi lisekela lemengameli likhuluma nebatali bakhe. Mashatile ucolisile kulomndeni ngalesigameko kepha wangayekeli licocisana nabo. Lekungilapho lo make acoce ngeludzaba lwelikhishi lelisita kondla umphakathi. Manje ngikhayela imisebenzi njengayizolo okubeni town mini yonke abuya ndilande. Mashatile wethembise ukuthi uhulumende utabaniketa lusito lwekuchubeka nekusebenta kuleli khishi lelisobho lelondla takhamuti letinesidzingo. The deputy minister is going to come back after the rally to then talk to them on how we can assist. It's a very important project. It's a noble project because we know many people are hungry. So if you have projects like soup kitchen, it helps a lot of people. Mashatile uthi utawuphinza vakashele lemindeni lachumene nayo. We coordinate through the province. The province talk to the regions talk to the branches. There's nothing that will fall within the cracks. Uma kufika kuletinye tindzaba letifana netiphimiselo talabanye baholi be-ANC kulamalanga lambalwa lengcile letithi bantfu baseKhayelitsha sebalahlwe isikhathi lesidze uthe vele lokho kuliciniso. Kanti-ke emhlanganweni lobanjwe esigungu lesetulu savelonke se-ANC Mashatile uthi tengumengameli Cyril Ramaphosa kuphela latawukhuluma ngetiphumo tawo. Inhlangano ye-EFF yenkantolo kude itfole lisito lokungenelela elidzabeni lamengameli waphambili Jacob Zuma lokukulandzela kwehluleka kwesheriff yenkantolo ukuthi itfolelo libekakumengameli emahlandla. Kanti lenhlangano isola Zuma ngekubalekela umyalelo wenkantolo. Ngenyanga yelweti kenye i-EFF yatshela abameli bayo ukuthi badle likhaya la Zuma lasenkandla ngenxa yemali lakeleta lenhlangano lebalelwa ku 1.3 million wamarandi. Fighters, all the cases we won against Jacob Zuma
he never paid the legal fees. Zuma is owing us the legal fees. We've got an order that he must pay us our money because we're defeating him in court. Kulandzela lo mlayeto sheriff wenkantolo ayikakwadi kudla impahla yalona bekumengamelwa kuleli hwangaphambili Jacob Zuma. EFF ithi Zuma ubalekele sheriff emahlandla lamathathu njalo uma kumele anikwe emasamane. Manje lokusele kule nhlangano ukuthi isale ilwisa imbili lolu dzaba. Which is a clear indication of an undermining of the rule of law. And the EFF is therefore left with no choice, along with our legal representatives, to approach the courts to seek remedial action to ensure that the rate of execution, which is attempting to be served to Jacob Zuma, is executed, as is blatantly avoiding its execution in the courts. Ngesikhathi ibutwa iMK ngalolu dzaba ngesikhathi bamba ingcucuthela yayo eGauteng nyakenye lolunga lisetulu kule nhlangano advocate Dalimpofu wabeka ngalena ndlela. Well, the law will take its course. We are a party that is law abiding. We have said in all our statements that the Umkhonto Wesizwe of 1961 used the bullet. Ours is to use the ballot. So they must bring it on. Kusenjalo iJacob Zuma Foundation ithi angeke ifake ngenhloko ukuthi iphendule ngalolu dzaba. Inkantolo ephakeme ePitoli isigodlile isinqumo lekufude sethule kusasa kulandzela kudonsisana inkantolo kwelovisi lelengamele kukhishwa kwemininingwane nelitiko letemfundvo lesisekelo ngekukhululwa kwemphumela yamatikiletsheni lelovisi lelengamele kukhishwa kwemininingwane lifake isicelo lesiphuthumake inkantolo lephakeme ePitoli sekuvimbela litiko letemfundvo lesisekelo ukuthi likhulule imiphumela yamatikiletsheni emaphephandzabeni njengenjwayelo. Lihovisi lelengamele kukhishwa kwemininingwane ligcizelele ukuthi kukhishwa kwemiphumela yamatikiletsheni kukwephula umthetho we-Protection of Personal Information Act iPOPIA. Lento isuka ekutheni sasikade sithe ku-information regulator abangawakhiphi imiphumela eka-matric ka-2024 until sebenze show ukuthi bayakwazi ukuthi basebenzisane nemigomo onke ama-provisions akuPOPIA. Lokhulumela litiko letemfundvo lesisekelo Elijah Mhlanga uthi litiko lisenkantolo ngobe lifuna ukutfola umhlahlandlela kepha lona likulungele kukhulula imiphumela yamatikiletsheni. The fact of the matter is that we are at the Pretoria High Court where on the 18th of January a High Court judgment was handed down saying that the department should release the results using the exam numbers. That's what we've been doing, and since then there hasn't been any other court judgment to set that one aside, or there hasn't been an appeal for that matter. So that's why we're here, and that's why we've also been consistent in saying that we will do what we did in 2022. I-AfriForum ingxenye lokufundisana kwemthetho kanzi isekela litiko letemfundvo kulolu dzaba. Ithi akukho lokuphuthumako ngako ke awungevunyelwa umyalelo lovimbelako. Kulendzeleke ukuthi lijaji likhiphe isinqumo kusasa. Bashayeli bematekisi erenkini yaseMbombela eMpumalanga bakhala ngekugcwala kwemandi kule renki. Labashayeli bathi masipala weMbombela uvale idrain leholela ekugcwaleni kwemandi nakunemvula. Kanzi lokunye labakhale ngako lokubeka impilo tabo engotini migwaqo legubhekile lephinza imoshe nematekisi. Lenza ubeyihle kakhulu ihlobele nemigwaqo esesimeni lesikahle kepha lomuhle igcwele imandi akuhambeki lo mgwaqo lobheke edolobheni osuka eTax Rank ugcwala imandi nakona imvula bashayeli bamatekisi abasebenzisa lo mgwaqo imihla nemalanga basoloko kuphatheka meta kakhulu njengoba lo mgwaqo ungekho esimeni lesikahle baphoceleke ukuthi babeke inqola lekhombisa ukuthi akuhambeki kulo mgwaqo njengoba lo mgwaqo ugubheke kakhulu. Sesi lapha siyakhala ngalamanzi lawa mfethu lamandla sekusikhathi so masipala lapha bekune drain wavala le drain masipala wayekela netso inyalo lamandi ivula amayina aqhamuka phasa afika dame lapha vasana nkinga basinakekeni nje kunema photo singalemlenze wami so makhumbe etaphuka lapha siyacela so basilungisele masipala sicela kakhulu kuwe le photo le lisiphathe kabi kakhulu because lesikhosi sikhulu kakhulu lapha imova setimoshele etiningi mabering ayafa lasiphuma le Casa Rank ukuthi sihamba maybe siye boJozi lapha vesiphuma kabuhlungu size sicabanga nokutshintsha indlela. Baphathi bale Tax Rank basebabekele inkinga kumasipala emahlandla kepha mange balutfola lusito. Asikwekuqala sikhuluma ngemadrain lanuka kulala
agelede manje ashonele uthole ukuthi kuyanuka bofakazi kungaba ngibola labo make lapha siphatheka kabi vele ngalendlela masipara le asiphatha ngayo ngoba lokunye baphuda noma sewubatshelile ukuthi abethe batozama ukulungisa la koneka lekhona bathatha isikhathi lesithe masipala uthi uyasathi simo salomgwaqo kanti utawulungiswa madvude. No, we are aware of the situation as you can see behind you. Because of the rains, unfortunately we can't do any work now. Now that the rains have subsided, our teams will be back to open up the stormwater drain and also patch the potholes so that our commuters as well as our taxi operators can operate here smoothly. Lenkinga yemigwaqo ekabukana lidolobha laseMbombela kuphela kepha nalezinye tindzawo kulesifundza njengoba imigwaqo igubhekile leminye ingcolile. Kuletinye ke nasibuye eTitolo. Inkantolo ephakeme lesePitoli itawuhlala ngalokukhetsekile ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa kusasa kude kuthi umsolwa weCalamuzi Sibiya aqinisekise ummeli wakhe lomusha. Asikomgele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati na ucatha ngena ukhetse kahle kusekhona hlala nathi. Inkantolo lephakeme lesePitoli itawuhlala ngalokukhetsekile ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa kusasa kude kuthi umsolwa weCalamuzi Sibiya aqinisekise ummeli wakhe lomusha. Lokhu kulandzela kushona kwemmeli waSibiya Thulani Mngomezulu kulenyanga leyengcile. Mngomezulu washona kulandzela ukuthi angeniswe esibhedlela. Sibiya nalabanye labane lasolwa nabo bahambela licala lekubulawa kwaSenzo Meyiwa nga-2014. Bakutshelile ukuthi uMr Mngomezulu Ushil. Hello? Uzweni? Is all. Okay, yeah. We all are very, very sorry about the latest turn of events. Ne? Kwangena emandi endlini ekushoneni kwemmeli walomunye wabasola Thulani Mngomezulu lokwatsikameta kuchubeka kwenkantolo nyakenye. Mngomezulu bekagula kanzi wagcina angasakwadi kutiyela mathupha ecaleni bekusamela phinzilide ngemibuto brigadier Bongani Gininde ngaphambi kokuthi ashone ngaphambi kokuthi kuyiwe ekhefini kukhulunyiswene nelegal aid lapho ithe khona Sibiya kumele akhethe ummeli kulabameli labakhona manje kuleli cala Sibiya ushilo ukuthi akanankinga ukuthi angamelwa ngulabameli labakhona kanzi lomunye walabameli ubeke ngalena ndlela. Legal Aid South Africa indicates that they would dearly appreciate it if it were to be one of the councils that have already been involved in the matter here. That would simply obviate a lot of things, time for preparation and all those things, my lord. What is, however, still missing, it's the identity of that individual. Uma inkantolo ihlala ngalokukhethekile Sibiya ngahlakhethe ukuthi yena ufuna kumelwa ngubani kuleli cala kanzi lomunye bahlati betemthetho uthi uma Sibiya ngakhetha munye lovele akhona kulabameli labakuleli cala kungaba bede nje inkinga angeke kube nekushayisana kwetindvo. Makes sense for him to brief one of the other attorneys who's already on record for one of the other accused, given that they would be familiar with everything that has thus far been placed on record and all the evidence that has been led thus far, and that would hopefully not cause any further delays in the matter. Ru uthi leli cala leli lingilelo lelisetulu kakhulu kanzi umndeni waSenzo Meyiwa kanye nesive sifuna kubona bulungiswa kulo kanzi futhi libe liphela masinyane. ISADC ithethe isinqumo sekuthi ithumele lithimba lelitawungenelela khulumende wele Mozambique kanye nebaholi betinhlangano letiphikisako. ISADC ithi itawukhipha umbiko lobandi lolenzelwe kuleli viki lelitako ukuthi uthini umhlahlandlela wekusite kulungiseni lesimo lesichubeka kulela live lelingumakhelwane. Lesinqumo sekungenelela kweSADC eMozambique sendiwe ngade buchwepheshe engcukutheleni lebeyibanjwe ngempela Sonto. Lo mhlangano ubanjwe ngosihlalo weSADC Troika lokungumengameli waseTanzania Samia Suluhu lobukwete politiki
tekuvikela kanye tekuphepha. Live leMozambique solo libukene nemibhikisho ehambisana lodlame ngemva kokuthi likhomishana libuketela ukhetho emetele ukuthi Daniel Chapo oluphumele lokhetho lusanza kwendlula kule live lelingumakhelwane. We as a Renamo, we disagree with this point because we understood that this election were not clear and were not fair. And we had all situations that even the council were mentioned when they were make their promise, saying that the election has a lot of problems. Inhlangano lephikisako ayikavumelana lwemphumela ukuholela emibhikishweni lihambele imiphefumulo. Inhlangano lephikisako ngalokusemthethweni iPodemo ithi lamalanga latako abalulekile. We are worried about how we can resolve the issues of our economy, how we can find a way to find out a solution to people that have been badly covenanted during this time. Lengcuthela ihlose ukuthuthukisa nekuvikela kuthengiselana kanye netakhiwo ncandi. Yerenamo ithi kubalulekile ukuthi kuqinisekiswe ukuthi umnotho awuthikamedeki. We hoped to see the result of that announcement than speaks, because we can talk but we act differently. Venancio Mondlane wePodemo kulinzeka ukuthi abuye ekudzingisweni leliviki ngaphambi kokuthi kufungiswe mengameli ngokusemthethweni lokutawendeka kuleli viki lelitako. Umphathiso welitiko letemafa eGauteng Lebogang Mayile ushaye ngenhlanakela imbiko lethile sifundza sinengenga yetimali. Mayile uqinisekise sive ukuthi uhulumende wesifundza wenda inhlelo teqinisekisa ukuthi tindvo tibe sesimeni kanzile sifundza ngeke sivuke singenamali. Bekakhuluma ngesimo setimali saseGauteng. As at the end of November 2024, overall expenditure for Gauteng provincial government stood at 115.238 billion, or 68% of the adjusted budget of 169.213 billion, leaving an amount of 53.9 billion available to be spent until end of March 2025, meaning that money is there. This expenditure is mainly driven by education and health departments, which account for 80% of the total expenditure. Kanzina sibuka timakethe tetimali irandi lehlile nalicasaniswa netimali takulamanye mave. Emidlalo iKaizer Chiefs ithi kwedlulisile lokwehlulwa kwayo emidlalweni loingcile njengoba kufute ilungiselele imidlalo letako lokulandzela ukuthi yehlulwe iCape Town City ngeligoli linye ecanzeni ngelisonvo. iChiefs ilungiselela umdlalo wayo neStellenbosch enkundleni yetemidlalo iFNB ngalesihlanu ebusuku. Kuyatiwa ke ukuthi kwentekeni kumdlalo weKaizer Chiefs neCape Town City lobe useKapa ngelisonvo. Kungako ke amakhosi atimisele ngekuthi adlale kahle kumdlalo wawo lolandzelako lapho atawemukela khona Stellenbosch FC enkundleni iFNB. Lo muhla iKaizer Chiefs ihlanganisa iminyaka lengama-55 kusukela yasungulwa ephefeni eOrlando West eSoweto. Leli qembu noko akukho lokungako leli kubungatako njengobe nawubuka imiphumela ayimihle kahlehle kumidlalo lesihlanu yakamuva liphumelele munye lehlulwa kule mibili ladlala ngekulingana kule mibili. Kepha ke badlali lokufaka ekhathi Bruce Vuma longunozinti uthi lithemba lisekhona. As a team, we need to do better. We are very much aware that we've been conceding goals, and losing games as well. So this is something that we working on. Umdlali wasemuva kuKaizer Chiefs Thatha Yawone Dihlokwe waseBotswana uthi kutawube kungasibo bulungiswa ukuthi leli qembu lingaphumeleli lo mdlalo wakusasa njengobe lokho kungaphula yenhlitiyo yasihlalo waleli qembu umnumzane Kaizer Mtawungu.
Our chairman is a very respectable man. We respect him a lot and we honor him. So it will be a shame for us to lose on Wednesday. Hayike itawubanjwa ngileshone nayo. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC ngiseneshurena eJozi. Sixolise ke mbukeli umdlalo weStellenbosch neKaizer Chiefs ukusasa ebusuku. Asesithumele ke embombela sive kuside Dlamini usiphathele deep lethambe embili kulethume embiteni kuligwalagwala FM. Then asikwamukele emlingani eminyakeni lomusha naku ke siyabona kusibantu baqalile babuyele emsebenzini uphethe deep lamuhla. Angivusele Dora ngivusele nakuye umbukele ekhaya empeleni ngishaya isikhongosini abantu baqhubeke njalo nekubela emakhaya kodwa netindzaba tiqhubeke njalo nekuphutshuka njengoba emaphoyisa kulesifundza seMpumalanga athi asathungatha imbangela yekubulawa kwabobhejane labathi ababelishumi nemfica esiciweni seKruger National Park. Kanzi ngetulu kwaloko tinhlambi temaphoyisa tiyachubeka nekuthungatha abantu lababili lesolakala ukuthi bakhukhulekile emkhondo kuso lesifundza seMpumalanga. Ngiletina letinye lesitabe sitiphathele umbukeli ehlelweni letiphuma embiteni kuwo umsakato likhona FM. Angibusele tindzambo kuDora eJozi. Asibonge ke mlingani kucala phaketa lamuhla siphinde sihlangane ngalwesine kanzi kusasa sikhona sindebele ungaphuthela ke desikhosa nakubombana yesikhombisa kuyo yona lenkundla lamhla kusihlwa sikhona ke isimo selitulu ngemva kwetitolo nanobandile. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulu babule emakhaya sanibonani nasibona namhla kusihlwa sibona ngathi nemafla suka lapha eningizimu yelive kuyofika khona enhlane live kanti ke asiphathe nathi imfuba emvula ngicela sayifike khona ku-80% lapha enyaka live kwehlela endasi kuyofika khona lapha eMpumalanga nelive babule emakhaya ngicina khona sawa 30% kanti babule emakhaya siyabona silo matho emvula sibabile sile njalo babule emakhaya kanti netinkhungu letinye tinzawo babule emakhaya sicaphele indlela esishayisela ngayo kanti ke sikuze singadali ingoba babule emakhaya siyabona sixwayiso khona sisixwayisa ngayo donate imvula imatima letibonakalako ikakhulu la enzaweni lapha eKZN babule emakhaya itimvula imatima letibonakala lapho kanti ke letinye indzawo kuyize bese sekuyagcwala imifula sicaphele babule emakhaya kanti ke babule emakhaya sibona kufuthumala kwelive la eGauteng iJohannesburg itawucala khona lapha ku-18 nyuko ku-24 Carltonville hleli ku-25 kanti lapha ePitoli lihleli khona lapha ku-26 nyuko khona lapha esifundzeni salapha eLimpopo Musina uhleli khona lapha ku-36 Polokwane cala ku-8 nyuko ku-27 Mokopane hleli ku-30 iBelabela ihleli lapha ku-29 sidla endansi esifundzeni salapha eMpumalanga lapha enzaweni lapha isikhukhuza hleli ku-29 Bombe hleli ku-27 Caroline cala ku-17 anyuko khona ku-22 kanti iStanderton lihleli khona ku-24 sidla endansi lapha eKwaZulu Natal lapha eRichards Bay lihleli ku-26 Pietermaritzburg lihleli ku-22 Kokstad cala khona ku-11 anyuko ku-19 kanti eThekwini lihleli khona ku-25 sidla endansi eMpumalanga Kapa enzaweni lapha eMthatha lihleli ku-21 Kuma lihleli ku-22 Nquba cala khona ku-15 anyuko khona ku-30 kanti uLomo lihleli lapha ku-29 lapha kwaNontsholi lihleli khona ku-28 lifuthumele leyo ndzaba babule emakhaya lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town lihleli khona ku-27 Worcester uhleli ku-31 kanti iClan William cala khona ku-15 nyuko khona ku-30 Beckford West ahleli khona ku-31 lapha eGeorge licala khona ku-15 lihleli khona ku-22 emva kwamadina esifundeni sefu lesikhulu kunadodo wonke babule emakhaya lapha enzaweni lapha e-Uppington lihleli khona ku-33 Kuruman cala khona ku-16 nyuko ku-33 Kimberley uhleli ku-35 Kapa eDR cala khona ku-16 nyuko ku-32 Sutherland liyabanza ekuseni kancane bese cala khona ku-18 nyuko khona ku-25 babule emakhaya singena khona lapha esifundeni salapha eFree State enzaweni lapha eSasolburg lihleli khona ku-28 Krokstad cala khona ku-16 nyuko ku-30 kanye neVelcom kanti iBloemfontein lihleli khona ku-32 lapha eWepanal cala khona ku-16 lihleli khona lapha ku-33 esifundeni sefu segcina babule emakhaya lapha eNorthwest enzaweni lapha eRustenburg cala khona ku-20 nyuko khona ku-29 lapha eMahikeng lihleli khona ku-31 kanti iTosca icala khona ku-18 lihleli ku-34 Taung ahleli lapha ku-35 bukala ngathi ngiloko lengiphathelana ngibulala kuhle etinhlweni landzelako nisalane kahle.